mun sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai khatu songte inza in ni thar chibai kan bu ka cheu February ni ninga ni ania dama in theu kan be se Russian force ten Bakhmut anthunun France le US in Ralthuam tamzok pe kan tuma Benjamin Netanyahu po atong chuak veta January ni somthum pakhat khan Russia chuan Bakhmut marlam anlato ni in an soya Eastern Donetsk region hual be tumin an be mekani Bakhmut khopui hi anlarun veklo ni in an soya Bakhmut atanga kilometer nga ahla blahodet ni khuwa chu wansang atang tenan beya anlata ni in Russian Defense Ministry chuan January ni somthum pakhat khana puang voin thlengin Ukraine lam chuan hemi chungchang hi thu chua anla nei lova January ni som pakhat khan Russian force ten solidar an thunun thu an puanga Ukraine army chuan indona alakal meka Russia kuta solidar hi ala omlo anhantia amaro chu chumi nu reilo tea Ukrainian force ten solidar an chua san thu an puang zui khania khatiang deuh khan Bakhmut po hi ani mai thaya tun lai tak hian Russia lamtang Wagner group te hi an che thadeu nena lang Bakhmut hi mun poimo tak mayania indaw ma khan mi pui sing saril sanga vel omna ni in Russia na la thei hlovani chuan July kha a Severodonetsk le Lysychansk anlak nuwa an che that bertum ati thei hial ome January ni somthum pakhat Bakhmut indawna civilian pahni an thi ni in regional governor Pavlo Kirilenko chuan a soi hemini vek hian Ukraine sipai te chuan Bakhmut dai fema Russian force te andan thei thu an lo soi ve bok Russian force ten Bakhmut le Chasiv Yar in kalpo na kongpui khar antuma amaro chu an thei che lo ni in Ukrainian military thupuang tu Seri Cherevati chuan a soi Bakhmut om Ukraine sipai te hian Chasiv Yar atangin mamo engkim an la lut ve thina ni Bakhmut atanga kilometer kwa le kahla a om Klishchivka khuwa po Russia chuan athunun ti apuanga Klishchivka hi khoro pui tak chuni khanlova mihring zali ve lek omna ni Russian President Vladimir Putin chuan Belarus rama Joint Military Training Center hon atuma Belarus sipai te hi Ukraine indona antel trep to ni in mitam tak chuan an ngai Putin chuan a Defense Minister Sergei Shoigu le Foreign Minister Sergei Lavrov te chu Belarus sarkar nena agreement ziak turin thu apeto thulak nai na soidan chuan Russian Military Training Center mun tur hi antar lang chia rilova amaro chu Ukraine nen anin do chung chu Belarus rama hian sipai military center adin thei rengani achan chu Belarusian President Alexander Lukashenko chuan Belarus territory chu Moscowin adu udua launching pad anga ahman alorem ti sakto ani January khatir khan Russia le Belarus Air Force te chuan joint exercise anlo nei to a nemin February khan atop an khar France chuan Ralthuam thon belh atumta French Defense Minister Sebastian Lecornu chuan Ukrainian Defense Minister Oleksiy Reznikov nen Parisa January ni somthum pakhat khananin muwa Lecornu chuan thu chua siamin Ukrainian Russia ado ne thainan French sarkar chuan Caesar track mounted howitzer sompani zet Ukraine pe katum ti apuang France hian Caesar howitzer sompariat zeta lo petoa tuntumami nen avain somthum na turani Ukraine invasion tirlam khan French sarkar chuan Ukraine tanpuina tur US dollar million zani som pasari fund alo ruah man to a hetatang hian Ralthuam a pethina ni Caesar truck mounted howitzer hian 155mm silai anaya van boruak sang taka
silai mu ka pin kilometer somli thleng akal thei boka mel maradar ten an lo muwa an lo intercept ma in position athak thut thei boka hei tak hi adang lam bik na chune French Defense Minister lekor nu chuan tun tha chhung nge hian French soldier hian Ukraine a thlen tur thu a soibok Denmark point French siam howitzer som pakua zeta kolte Ukraine ral matonga tel turin pek atum ve mek bok United States official pahnia tanga athuriat Reuters in a report danin US dollar 2.2 billion man hu military aid Ukraine pek le atum ni om takania Ralthuam le silai mu rang baka long range rocket po atel to don ni inan soi military package thar hi Biden admin chuan tuna tanga kar khat chunga apuan man rinani precision guided munition Patriot air defense system man ruate Javelin anti-tank Ralthuam te Ukraine mamo chi rang atel dona anga hlel om le ta hle mai President Joe Biden point reporter te maa President Zelensky biakatum nai thu a soiboka military package thar chungchang hi soipuyatum ni nan ngai hlom February ni thum zirtok ni khian European Union President Ursula von der Leyen le European Union official poimo rualten Kiev antlodona Kiev in EU member deal na thuwa mason na a omdon ni inan soi President Volodymyr Zelensky chuan European Union thunei tu tena summit an nei tura hian Kiev tan in thak danglam nan na sataka omdon ni ina soya thu chiang jok chu nakina kan lapuang ang ati UK Prime Minister Louis Boris Johnson chuan West ramte chu arang theyang pera Ukraine tana jet fighter te peturin angen le hloma US le UK chuan Ukraine tan F-16 fighter jet pe kan tum lo thu an puan nu loka Boris Johnson chuan ka soidu chu hei hi ni Ukraine tan Ralthuam kan pek chuan kan ti sual palang kan ti fo thina Ukraine tan a poimo ber Ralthuam hi pelovin kan om le ta thina ni ati Boris Johnson chuan ti hian a soizela thil pakhat ka hriat reng chu Ukraine ne na da rapuchi anti-tank missile pek hi adiklowang ti min khil khania ani nataka chuan Ukraine khana lo mamo hle maya Trump admin chuan Javelin apetangeya Russia in Ukraine an run ta a Russian tank beinan Ukrainian force ten an mang tangkai ta em mayani hei hi ka soidu Ukraine na mamo Ralthuam hi pephot mayela hun non na le sum le pai luang ral tur hi kan hum thei donani Boris Johnson chuanati adik view mai Trump admin khan Javelin tam tak Ukraine lo pelo sela chuan Russia na ru na tanga cholkar khat chung khan Ukraine hi atlom ngal mai na rin oma Javelin wangin Russia teng tam tak ti chiatania voin thlengin Ukraine hi an la tang thei ve ta rengani Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan CNN interviewa Ukraine le Russia inkara remna palai na tho ain huam thua soi amaro chu Netanyahu chuan indo mek ram pani le United States in rem anti lo chuan ama thua lo inrol buai atum lo thua soi bok a hun le muna che thei tura anin pe rualin omzenei lo tura remna thu soi sathlia hi Benjamin Netanyahu hian atum bik lo hlene indona chhuatir khan ram hruai tu tam takin remna palai na thok turin miron ngen hloma amaro chu khati lai khan Prime Minister Kanilova ka hnol tani ati Russia hi hun rei takatang khan Israel tho puiram alo niveya Ukraine run na hi kandem rualin Russia in sanction na tuar zauzai te hi chu tul kan ti bik chuang lo Israel ram hi Russian Jews tetan mun nuam le mun him ania Soviet ram pona Russian tong mang tu tam na ber ani bok tin Russia rama Israel mi noi khatlai an om ve ni chuti rualin Israel sarkar chuan Ukraine tan humanitarian aid le
mani in ven na tur Ralthuam a pe boka Kiev chuan Israel laka Ralthuam tam zuak phut ma se Jerusalem hian Moscow ti lom lo hi a hlau ve em thova offensive weapon Russia ti na theina tur Ralthuam a pe du thak lo mai Israeli Prime Minister Hlui Naftali Bennett Khan Vladimir Putin le Zelensky te alo be ve thina amaro chu in rem na asiam pui thei tak lovani khati zong khatun tumata na international news le politics kanan ti chwa thei chu ni a ngai khatu zong te in chunga kan lo me